Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Minecraft preživljavanja. U današnjoj epizodi idemo da majnamo zato što stvarno nemamo dovoljno ruda i trebaju nam 2 dijamanta za kako zove, enchanting table, pošto smo napravili ove sobu za njega. Ako se sjećate, prije mi je dosta lagao Minecraft kad snimam. A sad je to riješeno donekle, mislim, puno bolje radi igrica. Evo imam... Pošao sam reći da koliko imam FPS-a, ali... kako zove... Nemam ja sad nešto pretjera, evo 23 FPS-a. Ali kad ne snimam imam preko 50-60 FPS-a, tako da... Znači... Igrica mi radi dobro, ali kad snimam bilo je malo problema. Uglavnom, da očistimo inventar i napravit ćemo puno stone pickaxe-ova. Evo ovdje imam već jedan. Ovo mi treba, ovo mi neće trebati. Gdje držim snijeg? Evo ovdje ću ostaviti. Ovdje crafting table, drvo sa sobom. Da ne bilo problema. Hrana ovdje. I, znači ne znam, ja mislim da imam ovdje ispečeno od... iz neke epizode mi je ostalo. Uglavnom to je to, sad idemo napraviti pickaxe, prespavati i idemo minati. Napravit ću jedan pickaxe od irona i napravit ću... ja mislim da je ovo dovoljno. Čekaj koliko mogu napraviti. Ne mogu nikoliko kad nisam stikove uzeo. Ovako i ovako. Znači 4 stone pickaxe i sad ću jedan od irona. Evo ga. I sad ćemo ih složiti normalno. Ja se nadam da će biti dovoljno, ali... Ja. Ako ne bude uvijek imamo kamene u peći. Ajmo sad prespavat. I idemo minat. Znači nećemo ići u onu staru, u stvari možda i da idemo u staru pećinu. A sad ćemo vidjeti kako je stanje dole, pošto ja mislim stvarno duboka. Dole smo bili u prvoj epizodi. Evo krenula opet lagovat. Nećemo mi dole ići. Evo odmah ovdje započnemo mine i gotovo. Evo ga ugalj, odmah ćemo uzeti ugalj. Znači sve, iron pogotovo i dijamante ako nađemo i ugalj, sve ćemo uzeti. Zato što nam to sve treba. I što koristim diamond pickaxe kad će puknuti brzo. Iron pickaxe ću iskoristiti dodal zato što se stvarno ne da sporo kopati. Pa tako da... Da napravim malo torčiva. Nisam shield, no nećemo mi po pećinama ići, ićemo ovako samo kopamo. Ako nađemo neku pećinu, možda uđemo. Ljudi, obavezno like video, subscribe na kanal i uključite zvonce da vam dolaze obavijesti. Možemo na ovom videu do 11 lajkova. Ja mislim da možemo. Oh my god. Da sam dole upao, ne bi niko živ mogao pomoći. Ovo je ona stara pećina, kako da siđe dole. Idem ja po vodu pa ćemo dole sići sa vodom i odmah ćemo nastaviti kopati dok nismo poginuli. Ali čak mislim da ću i shield da napravim. Kažu da se brže penje kad ide ovako na rikverc. Idemo dole po jedan iron i da imamo mi shield pošto je dole velika ona pećina. I to baš velika. No,
Evo, ovo ću iskoristiti da ne trošim ovaj spruks. Fali mi jedna, logično. Evo, uzet ću ovaj jedan. Sad imamo i shield. Shield ovdje, ovo ovdje. Baker ću staviti ovdje. Evo ovako da malo poredam. Gdje smo mi krenuli kopat? Vam gore jednostavno. Jesno. Voda. Vidite kako je zaboravljeno. Evo ono odavde ukrastali vi seljaka. Inako u vas ovdje ima beskonačno, valjda. Ne vezi. I ovdje ćemo spustiti vodu da se možemo kasnije popijeti, mada mislim da se mi nećemo ni penjati ovdje, ali dobro. Mogu sam dole ispast, ali ne vezi. Ne! Šta ima? Vidio sam dole jedan, to je jedino. Ono mi bježimo, ja mislim dole. Dok nas nisu došli napadati ovdje dole. Samo da uzmemo ovaj iron. Da li vi volite kopati u Minecraftu? Znači, ja volim, ali ne volim da ginem u pećinama. Šta ovdje ima još? Nema ništa. Evo da ovdje. Evo ovdje ugalj, uzet ćemo ugalj. Samo ćemo onda nastaviti kopati dole. Kopaj, čekaj, otvorit ću. Tako, sad kopaj. Či vidite koliko mi bolje radi igrice. Znači, hoću da imamo puno uglja, pošto uglja uvijek treba, a kad treba ne možemo naći. Kad ne treba uvijek se nađe, evo na primjer sad. Idemo samo nastaviti kopati dole. Ovdje. Na kojem smo nivou? Na 23. dok ja nađem. Evo ga, iron i ugalj i sve tu. Sad i dijamanti iskoči. Imamo mi još kopat za dijamante. Kopaj, ugalj treba će ti uvijek. Ima još ovdje malo. Sad idemo dole nastaviti kopat. Znači, vjerovatno će i sljedeća epizoda biti posvećena majnanju, tako da i sljedeći epizod majnama, pa onda ćemo nastaviti sa nekim projektima. Ne znam. Pravit ćemo razne farme automatski. Pretplate se na Mr. Lazar na YouTube zato što je dobar lik, snima car parking, ako znate šta je to. Uglavnom to je jedna mobilna igrica koju bi mogu i ja snimat, ne znam. Evo našao sam neku pećinu i tamo odmah vidim creepera što mi se ne sviđa. Hoš puknut? Moram ja dole sići. Dobre. Nema više nikog. Evo ga, ovaj ugalj gold. Lapis. Prije je radila na fora sa lapisom. Prema Nord, gdje je Nord? Nord je vama, idemo 4
bloka. Ne znam ništa. Idemo 4 bloka i onda kopamo dole. Ali ja mislim da to više ne radi, pošto ne znam ja što. Znam se nađemo dijamanti. Ali eto, ne. Trebalo bi da bude tu, ali uzet ću mi lapis, pošto tražimo dijamante za enchanting table, a nemamo lapis za pokuću. Znači tu vidim puno irona, golda, to će mi sve uzeti, samo ja vidim što imamo. Ništa. Jes dobar ovaj zvuk kad se kopa u ovim tvrdim blokovima. Vidio prošao preko irona, nisam ga ne vidio. Još ja gledam gdje. A već imamo 20 komada ovog irona. Koper nam ne treba, ali ću uzeti malo kopera, zato što će nam trebati za onu, kako se zove, za spy glass, ja mislim da se tako zove. Oh my god, ovo je ono je ona stara pećina i napada me zombi. Ništa, onda vam nećemo, ovdje ćemo bilježiti da tamo nema ništa. Ja mi obilježja, ja mi obilježja samo prigradio zid. Evo ga još golda koji nisam vidio. I kopera. Vidimo što ima na ovom dijelu. U stvari, nastavljamo istraživanje ove pećine u sljedećoj epizodi, tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite za like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!